جهرم پاراستنا مدیا دم باش گدارین هیجا بخلک کینو یا برنامه ریا حقیقت امجاره کیدن به هورانه دخلک خوی و جاره ده امیل سر مجارا تگینا قرکرنه بسکنن جبوی کو ام بکار بن و مجاره به دور بنرخینه میوان می خلک و جاره اندامی اکادمی زانست جواکی عبدالله و جلال حوال نومان چیا آمد لگل ما آماده حوال نومان هم بخیر هاتنه سپاس حوال نومان ام يعني جرى دجي خلق جرى دجي هون ميواني برنامج ما بون ما بهفر مجرى اسيميلاسيون نرخان و جرى لسر مجرى قركرني اميرا وستن وكو برسا سرككو ام بكن دنابرا اسيميلاسيون وقركرني ده فرق وجوداهيه كو هي ام خوازم برسكن ام ناريني و دوي مجرى دغودار بكن كربك بريغم دسترارنما خو بكن جبرگم مجاره ماجی قرکرنه وقتی دیروکا کردستانه گویم دگرم دست ج 15 سبات 1925 هیا 15 سبات 1909 ها کامپلیال دیجی ریبر اپو پوی کاتیم ام وک برداوامی قرکرنا 1925 پیناست کن قرکرنا گو 25 ده هات دست بکرین خواستن ده شخص ریبر اپو دا ده سال 1909 دا به تمامی کردانش حالی راکن تونه بکن و ایدیش دکا دیرو که حالی راکن به برخودنا ربراپو به سکنه ربراپو به هلوسته ربراپو به تکوشینه ربراپو یا گل این راری 26 ساله گود که ساله 26 ساله دده مشاندن هم پولیتیقای وانی قومپلی والا درخست هم جی پولیتیقای وانه گود خواستن گلی کرد هیوی مروایی هر وها گلن بندست تمامی تونه بکن قرب بکن سرکاتی به والا درخست به پولیتیقای خواه به سکن خواه وان دولتین داگر کر و قرکر پولیتیقای وان والا درخسته دروجه می ایرو داجی ام تف شاهدی اوی دکن روجم دیروکینه شاهدین روجه دیروکینه گو سرکاتی و دنابه هودانه که نو دایم هودانه که نو بده دست بکرین اینسیاتیفه که نو گرتیه اینسیاتیفه که نو ده دست بکرین به مناسبت جی او هودان ربرتی گهاندنا آستا پولیتیکای لیدجی قرکرنا گلان قرکرنا جواکان قرکرنا چاندان ایدی دولت داگرکرا گوتنا دبیجا ایدی بسه و میسوگر کرنا گوجاره که نکه و نکار بن سر گلین کرد گلین هرمی گلین بندست و نکار بن قرکنه که به رنگی به کار بینن سرکاتیل سرنوی حموم روباهی لهمبری مدرنیته کاپیتالیست تکوشینا انسان آزاد دمشاند انسان گو آزاد به همان دمدا پارستان نخی خوین جواکی پارستان ناسنا مخوا پارستان هبونو و پیش روز خوشی بک به مناسبت من خواهد امسا دست بکن بیگمان لگور پرساوه برنامه بری بیاجی سر اسیمیلاسیون نقاش کربون یعنی دما اسیمیلاسیون قرکرن تیگوتن ده تیگینه به هفدو تمام دک هر چقاس جداهی وان هبنجی لید انجام دا دنوا خدا هف تمام کرنه کجی هف سنگی کجی دحوینه ما پیناسه کرده بود اسیمیلاسیون دا کسایت دوار هشمندی دا ته حلاندن ته تونکرین جه ایده خود درته در باسی ایده نتوا سردست به آنجی نتوا دولت دا نوانه ته حلاندن اساس ته گرتن قرکرین دا جی دنوا قرکرین دا جی به قرکرنا بشک قرکرین دا حلاندن اساسه رگزه که یکمینه دیده جدی گره اما وقتی دما قرکرین ته گوتن تصفیه کرن جحالی را کرن تونه کرن ته بیران برو جداهی وانه گو مثلا مبدر خپیش نبا اسیمیلاسیون و قرکرین دا بروفت که مثلا بیناسب که اسیمیلاسیون هر چقدر دوار فیزیکی دا تو جیان بکی جی لدوار معنوی دا تو تونه دبی دوار معنوی دا تونه بی لد قرکرین دا هم معنوی و هم جی فیزیکی و هبونی تجی تونه بونه اساس تیگرتن ایدی به تمامی
یا وی دوار فیزیکی جهولی را که قرکرن آنجا وی دوار هشمانی دوار معنوی دا تدنبا چاندا نتو دولتی دا چاندا مدرنیتا کابیتالیستا به تمامی بکه یک تج چاندا تج هبونا تج ناسنامه تا دور بخیم و یا گود دروایته بده فرض کردن بده پجراندن جدایی ما کود تصمیم یافت کرده و سابینه زمان هەواڵ من ینی وەدوێ مژاری دوو سەناریندا دخوازم vêk pirs bikin rêbazên qirkirinê çi ne bi taybet gelên ku rastî qirkirinê hatine sedemên vê yani vê çi ne mesela ev gelana rastî qirkirinê hatine ez dibêjim wek ku nimûneyên pratikî ku dîrokê de derketine di rojameyê îro de derketine براستی مثل سدم چنه یعنی جاری سیستمی دولت ده افگل تین هدف گرتن و تین تنکرن یعنی وقتی گو قرکرن تی گوتن وک ریباز در ریباز وی اساسی هنه یک قرکرنا فیزیکی او ریباز که یکمینه یا دیمی چی قرکرنا چاندی او جی ریباز دیمینه وان هر دو ریبازا گل جوا کوم باوری جالی الیتن سردست و دقیقاً تن درباس کرن. دیرو که دا گل کوم دقیقاً تن درباس کرن. دیرو که میان نیز دا ایگواتی جان کرن، قرقرنا ارمنیا هاتی جان کرن، قرقرنا یهودی هاتی جان کرن. صد روزات نابین دا گل سوریان، کلدان، آوانا قرقرنا درباس بونه. آوانا قرقرنا فیزیکی را تن درباس کرن. taybetmendi bana ev katliam ona ev katliam da taybetmendi bana ev ku be katliam fiziki rubrumane vatan derbas kirin. Mesela Türkiye 1955 da Rum taybeti İstanbul'e katliam vatan derbas kirin. Begum aslında be katliam jevdu cüda beji led encam edat sadciye ki da nav modernite kapitalista navendek de dibiniyek. Minaka Ermeni varkeşe hem li Bakurê Kurdistanê jiyan dikirin tinava civaka Kurta be hezarî salan be hevdora cîrantî kiribûn hevdora karbeşî kiribûn gelê Kurd em bêjin piraniya wî bi çandinî bi ziraetê re mijûl bûna gelên Ermen jî piraniya wan bi zenaetê re mijûl dibûn zanaatkar bûn heman demê de hatına kapitalist rojata navînda veka gelê Asûr Sûryan gelê Ermenjî rolek lehîst bû. Êlê dema şerê cîhana yekemîn da got İttihat û Terakî cemiyeta İttihat û Terakî li ser esasê nijadperestiya Türk a jûn Türkan got hatû birêxistin kirin ji bo yek ev dewlemendiya got destê Ermenî gelê Ermen de heye destê ser bike malê xwe و همان دمدا جبود نوا نتوا ترکیه دا یک رنگی کی بده آوا کرن و خطری کی وانش پیشه خو بده را کرن رسریل ریبازا قتلیام فیزیکی دا یعنی دوی قتلیام دا نزی میلیون و نیف ارمن hatta kuştun به میلیون انسان کوشبر بون جیه خواه جواره خواه لسر آخا خواه هاتن درخستن به ریاض هاتن کشتن قتل کردن تونه کردن اف رباز اتحاد ترکیه گل همبری ارمانا پیکانی هیتلر لآلمانیا لدیجی یهودیا لدیجی جهویا پیکانی 10 milyon gelin Yahudi hata qatl kirin duvarê fizikî da hatun tune kirin ew bi xwe îtiraf dikin yani Alman bi xwe îtiraf dikin dibin ev rêbazê ku me pêkanî li hemberî Yahudiya me ji îtihadê terakî girtiye me mînakê wan girtiye ku gelê Yahudiya qetleme derbas kiriye gelê Yahudî taybetmendiya wan çi bûn duvarê zihniyet da rewşenbîr bûn pêşketî bûn duvarê aborî da dewlemend bûn xwedî derfet bûn nava civakê ku lê jiyan dikirin li gor wan civaka pêşketîtir bûn ev zengîniya wana madî û manevî ev hebûna wana madî û manevî ji alî
دولتا نتو جعلی چینا سردست و آنج الیت سردست و نداد پجانه نداد قبول کرن جبروجی اوانا به فیزیکی قتلیام را به فیزیکی قرکری را روبرو هاتن اشتن گل یهودی جی گل ارمن جی د چاندا روجاتا ناویندا جیکی گرینگ دگرین لما به قتلیام را جی هات روبرو اشتن سروقاتی پیشخستنا قب مدرنیت کاپیتالیزم شخوک پرگالی که قرکرنه پیدا که ای گود ویدا رول لیس نجی بیگمان ستیر دا گلی روشبیرین یهودینه وانی پیشکتنا مدرنیت کاپیتالیسم روله کی گریگ لیستیه اما اوجی هر چقدر وی پیشکتنا کاپیتالیزم دا روله کی وسا گریگ لیست بنجی نکار بونه خجوه قتلیام قرکرنا مدرنیت کاپیتالیسم خلاص بکن انجام ده اوج بونه قربانیه وی یه کرده دا چوایه یه کرده لگور ارمن و یهودیام تو قتلیام فیزیکی زیدتر یا چاندیل پیشه یعنی جه آیدی بونه خود درکتن دوج هشمندیه خود بردان جه ذهنیت کردیتی جه هبونا کردیتی دورکتن وی ملیو دفته پیش فهم من از خوازم وی برس بکم یعنی مثلا دبال کشان سر قرکرنا چاندیا گلی کرد یعنی سدمین یکو قرکرنا چاندی به تیبت مثل ریبرتی اوکدک یعنی پرازنامه خوی پیج لسر تمل قرکرنا چاندیان دوی کرد لبر پنچه قرکرنا چاندیه بوی آوای اوکدک شیروه دکه از بین وی هنه کی مرف بکار به کور بکر راستی جی مثلا دیروکا کرد ev hatine kirin yani gelek rêbazên qirkirinên fîzîkî hatine kirin mesela geliye Zîlan nimûne li Bakurê Kurdistanê agirî mesela di dîroka Kurda de cihekî wî taybet heye heta wê demê dibêjin yani rakirina Kurda bi temamî di ariyê fîzîkî de ji holê kî dibêjin yani Kurda hemû bin ax bikin li ser Kurda beton bikin heta hebûnekî bi navê Kurd li ser rûyê erdê nemîne divê astê de mesela evekî hewildanekî ku hatine meşandin li demê serhildanê Kurda jî li berdewamiya vê hatiye ji xwe li perçê de jî denemê vê hatine kirin mesela bêjin yani pêvajiyên ku Kurda serî hildaya rastî qetil'amên pir mezin yê fîzîkî hatine ji xwe dîroka Başûrê Kurdistanê hema dîroka enfal û komkujiya tê naskirin ji bo wê jî ez vê dixwazim ew bikim yani meriv ser cudahiya di navbera qirkirina fîzîkî û ya çandî de meriv di vir de dibîne yani sedem çi ye mesela piştî rêbazên qirkirina fîzîkî dijinin serî li rêbazê qirkirina çandî dide mi de rêbertî vê ew dike vê datîne ortê di vê qirkirina yani çawa mesela tiştekî ku civaka Kurd li ser piya hiştî heta roja me îro hebûna wî çandiyê yani mesela vî alî meriv hinekî kûrtir hinekî berfiretir bikaribe bigire dest baş dibe meriv hinekî bikaribe şîrove bike çûkî di roja me îro de sumutê roja me îro de hewildanekî yê qirkirina çandî ji holê rakirina çandî mesela vê di rêbazên çawa tên bikar anî ez vê meriv bikaribû sedha berfire bigire dest baş dibe Vajdan izman dîroka Kurdistanê bêguman dîroka qirkirin heye qirkirinekê fîzîkî jî gelek qirkirin fîzîkî jî pêk hatine ama ya esasî yeka rêbertî jî pênasa dike cudahiya wî ji qirkirinê din di milê çandî de heye ji ber bi hejmara gelê Kurd zêde bû nüfusa wî zêde bû bi qirkirina fîzîkî qedandina wan hinek zehmet bû rast li geliyê Zîlan li Enfal li Helepçe bi van qetliyama bi hezara gelê Kurd tê kuştin bi deh hezara gelê Kurd bi qetliyama tê derbas kirin li Dêrsim li Şêx Saîd li Sason Şêx Mehmûd Berzencî yani çiqa serhildanê Kurd çêbûne hemû serhildanê Kurd bi qetliyamê re derbas bûne bi qetliyamê re rûbirû mane berxwedan çêbûbe jî ama encamê da ji tasfiyekirinê ji tûnekirinê xelas nebûne rizgar nebûne heta pekekê
ایرو دولت تک اگر به پولیتیکای خویا çok dayını hedef tırgı peki tasvip ki 10 sale ve tekoşini de meşandın ledici hareket ama mecbur tasvip kına partiye peki ki evci diroka khoy mina gire de belki diroka Türkiye'de diroka Komara Türkiye'de Kurda 29 hecara serheldan kiriye hamuban serheldana mettek biriye van serheldan Kurda gopek anne hamuji bir katliam yer katliam fiziki ra hatta derbaskirin usat nettek çün ta ku derketa reber apo u tebera pekeki peşil bir hata girt İşte cigo katliama fiziki jibu gutne teveki civakeki bavariyeki anji hezeke etniki hali raki ter nekir tane kar bu fiziki bi khalas biki bi qadinin ve deme katliama çandit khidevre katliama çandiji dinama Çin'a serdesta aynı tava devletta çandu zamanı xwe tujbirdi ki çandu zamanı xwe hundadı ki je durdkevi be tevahi legor çandu zamanı ne tev devleta guhati hava kirin de navav da hali şimdi tev devlet xwe me goya yek ne tev yek zaman esas digre yek çand esas digre yek al esas digre yani yek de got her tiş yek جبرویجی هموتش لگور این تودبت بسر کجان زمانی بسر کجان چاندی حتما آواکر حتما دامزراندن همو چاندن جدا باورین جدا نباوی چاندی دا نباوی زمان دا دن حلاندن دن تونکرن politika iletişi kurda ya her izade kete peş meleki den bejin kuştin qirqirin tunekirin koşberkirin halandın kun pek tegnat ve jamredna ji qirqirna fiziki ya go de var zihni da bektine ne go fiziki türetke var zihni da qirqirna çani da bektine emina ki ve mesela drojan meyro da qoruciye gohene qoruciye ucu jamreda kurdun de diyor ki Türkiye'de sal 1915 dama katliama Ermena pekanin ve demeci Hamidi alayı hebun. Ali Sultan Hamid ve bu amade kirin gele perici serb aşire Kurda pek dağıtın, Kurdin faadar pek dağıtın, avanajı rolavan katliama Ermenida giring heyani. Diğer rol gitne, diğer ci gitne. İdrojen meyir de hemen şevaz civan alayın Hamidiye qoruciye gunda gitne. Evcid aynı rebazi Kurditiye xo inkar dikin, le beraberi inkar kırna Kurditiye belki demek derfete jere jordan ava kirin, oladici tekoşina hebuna geli Kurd şer bilmeşandır. Yani alayın Hamidiye ve demel hemberi katliama drama katliama Ermenida ci girtiye projem meydaci qoruciye gunda gamdı bejin caşan bejin avancı burada rol girtiye. Xalad dinci lazım ki ben liseri psekne katliama çandi ya gülser jine kirine. Evci de katliama da qirqir da xalaki gringe çünkü jin be tamamice ayde xote derxistin ayde mer ayde mali çuka kafesi peşenga civaki avakerin civaki avakara çanda civaki her çıkarsa bejin jin beji dirokeda Yaman netev devlet be politikayın xoy jin aniye asla amurek amuri her birini amuri hizmetkari mali amuri heri erzan karkara heri erzan karkara be maaş hizmetkara koleya dildar be şevasi de adeta katliam der baskır jeji be münasebeti payaxo de katliam da jve katliam girtiye evji perçeki politikayın moderniteye güyürümce modernite kapitalist encami ve mücadele. Robertiş vera dibêjî kuletiya tewî yani kuletiya gunilî ya bi dil dildarî dildarî tê kirin
يعني سيستم قبطاليس راستي جواك جي و جن جي هموي تينا آستكيكو بدم برد مثلا هلوستكي لهمبري جواكي دردكت هلوستا جواكي برتكي كي زلال دردكت دا أورتين أما دروجة مي إيرو دج انجامي في بوليتيكاي ام دبينن مثلا كو بري هر كسي قربانية وي جنة قربانية وي سيستمي طبعا سيستم مدرنيتي قبطاليس تهي ده هزرافتر بيكو انسان تيكا فرقا خواده راسي يعني بحث كرن كولتيتي بجرانده جوي بيجي يعني برانبري بنت كوشيني كي راستي پر زراف گرگ دكه از بين هوانو من مثلا گريداي وان مجارين يكو تاني سر زمان از خوازم پرس بكم مدرنيتي قبطاليست قركرنا چاندين جواكي ده رولكي چاوا داي دولتانه توا از بين في مرب كار بهني كشروه بك نهريني و دبي مجاري دچنه كرمك دولتا نتو ارمان جوان جواك هوموجين ابا كرنه جواك هوموجين او جواك قد قتليا من هتي درباس كرنه نممكن الجيكي لسرع عرض نيغاريكي جواك هوموجين جواك بتواي هوموجين هبه نباوی جمع کرده گلک باورین جدا کومین جدا جواکین جدا هنه اما نتو دولت جبو پروژه خویا جواکا هوموژن بده آوا کرن او زنگینیا چاندی او پررنگیا چاندی جحال راد که هبون آوان لندجی هبون آوان قطعا پکتینه ارمانج آوا کرنا جواکا هوموژنه تبع یک دولت یک ملت ارمان آباکنا یک ملت edin جهاله و تیرا گرن مثلا ترکیه دبی herkes Türk Suriye dbi herkes Arap İran dbi herkes Farzı yani navavan da avkas Bavariyen juda gelin juda hebinci vana لسر ناوی نتو دولت جهالتی نراکر زبیجی آلمان جوان اساسیه به مثلا دیرو که داد دما قطعا یهودیت کرن تیز جان کرن جیبون آوید به کی یهو بنزری وتونه یهودی وسا پیناست کن آنجی پیوات تکانه بکارتینن آو قاساکو باندوراوی زده آتیه جان کرن ربرتی جیبونا گله کد بجه گله تکانه ده دما قطعا مثلا گله کد پیناست کرن ربرتی پیناست که جبنا أب قرقرنا لدجي كردا تيا يكرن تبي جهبونا خود درخستن مثلا دماغ يهودية قتل دكن دماغ ألمانيا قتل دكن دبنام يهودية قتل دكن وان إنكار ناكن نافيون هي هبونا وان هي أما يكردا جهبونا وان تدرخستن هبونا وان أخبر كن جبرويش دبي قال تكانه بين أثار برتياج بو قتلياما قل دجي قتلياما قل دولة النتول دجي أوكد ليزة دجي جلان جواكان دليزة ودماغ فيها بيك تنجي اللي دجي قال كرد ربرتي في بيك آنينا وان و هالوستا اللي دجي فيكي وكي قال تكانتنا زمان و بين أثارك يعني دولة النتول دست پیک آوا کرنه حتی روزا ما ایرو دان سروی اساسی خدا دا مزندن اما روزا ما ایرو دا امشار جهان سیمین دا جی دبینن دشوپینن آستا گو دولت نتو گشتیه ایدی بیشتر دولت که آست گنده کاری خبره بابه حتی مرحله کو پیوستی گوهرتن و درباس کرن پیاده دید امشار جهان سیمین جی گل روزات ناوین دا بیا ناوندی نابن داوود روجات نابین به لسروی اساسیجی نها شرکی بفرنگیش تیم مشاندن تای بگو من او دوساوی چوره بجی کرن او جی مجرکه تکوشینه ربطی به دماغ صادام هات ایدام کرن به اساس خدا هلوشینه دولت نتوبو دیروکا ایداما کشنا صادام ایدام کرنا صادام حسین وکا دیروکا داوی هاتنا دولت نتوجی بیناست که اینها اب شرع روجات نبین شرع جهان سیمین گوته مشاندجی جبوج نو آلا راست کرنا سیستما مدت کپیتالیست
جنوبا رستوراسیون کی دچه کرن کو لگور برجمندی مدرنیته کابیتالیست دیزاین کی دچه کر. ادوی دیزاین دجی گلک گل به قتلم روبرومان. مینک درکتنا دایشی بری دایشی داینا کردستانی داینا روجاوا گله کرد بود قتلم در باز کرنا. گله کرد تا به شهر جیانا سیمین به قتلم روبرو هاتیشتن. اگر گیرلاین پکی برخوادنا پکی که نا پیش خستن کو مدحلا پکی جبونا پاراسنا روجاوا ناتانا چکرین ای به دست دایشی دولت ترک کلمه وداره دقرکرنا درباس بکرنا هدف آرمانجی که ونی بیرنگی هبو اما دسا به مدحلا پکی که پیشید بیات گرفتن که نکاربن جاره که نکار کردا تخیلم درباس بکن یه امکانی بجن تکوشن ریبر آپو ایدی کردا ج قربانی خلاص کر. هەواڵ من سوخوازم وێت پرسکم تهنێک مژار ئانی و سەسموتێ کۆ ڕۆژامەی ئیرۆ دە تێمەشاندن پۆلیتیکایان قڕکردنێ مەسەلە تێمەشاندن ez dibêjim armancê vê çi ne sedemê vê çi ne meriv û senekî bi rojameyê îro ve binirxîne baş dibe. Faşizm ji ronahiyê ditirse. Faşizma reşî, faşizma kesî bi tamamî ji ronahiyê ditirse. Gelê Kurd rojameyê îro da îdî şex dide. Şex tenê nade pêşiya xwe ronî nake di şexsê xwe de şex dide ji bo hemû gelên herêmê yani ji bo hemû gelên ku hêvî û baweriya wana ku ji modernîta kapîtalîst nemaye rêyekî digerin, çareseriyekî digerin dixwazin ku ji vê xelas bibin ev rê jî divê şewqa rêber apo da dibînin divê paradigmaya rêber apo da dibînin ji bûna wî jî di rojameyê îro da sedemên bingehîn ên êrişên li dijîn hebûna gelê Kurd ji ber Kurd îdî azad bûye. Kurdê azad hatiye ava kir. Dewletên netew herî zêde ji kesên azad ditirse. Rêbertî bekî di şert û mercên fîzîkî de dîl be hat vegirtin, di girtîgehekî de be, zindanê de be. Ama duwarê hişmendî de ji rêbertî azadtir kesek tune. Duwarê hişmendî de duwarê zînî de nikarin rêbertî dîl bigirin. Rêbertî mirovên herî azad e. Heman demê de ev gelê ku rêber apo ava kiriye, ev rêxistina ku rêber apo damezrandiye û ev rêxistina ku rêber apo damezrandiye pêşengtiya civakê dike, vê civakê jî azad kiriye. Duwarê hişmendî de gihandiye vê merhelê. Hesab dipirse, muhasebe dike, bi guman nêz dibe û li gorî wî tişe helwestê tavir digire. Ji ber wî jî ev hem dewletên ku li ser axa Kurdistanê metîngerin, dagirkerin, Kurdekî bi vî rengî ji bûna xwe xeterî dibîne, Kurdekî azad ku derketê dervayê pergala wan ji bûna xwe xeter dibîne û hem jî bi tevahî modernîta kapîtalîst hebûna vî Kurdî ku rêber apa ava kiriye ji bûna pergala xwe wek xeterî dibîne çime alternatîv dibîne. Ji ber wî jî îro eger modernîta kapîtalîst piştgirî dide ji bo tunekirin û qirkirina gelê Kurd piştgirî de van dewleta yek jê sedema xwe ji vê derê digire. Îdî rêxistinbûna gelê Kurd paradigmaya rêber apo di şexsê rojava da jiyanî dibe û ev jiyanbûna vê paradigmayê jî hêviyê dide derdora xwe. Dibe mînak ji bo pirsgirêkên rojhilata navîn û pirsgirêkên cuda werin bi vê rêbazê werin çareserkirin. Dervayê vê rêbaz de jî pirsgirêkê ku nava netew dewletê da têne jiyankirin ne mimkün e ku werin çareserkirin jî. Ji ber wî jî êrişê wan li dijî paradigmaya netewa demokratîk ya rêber apo. Ji bûna xwe xeteriya herî mezin hebûna vê paradigmayê dibînin. Yani hêza meya leşkerî bêtir, hêza meya çekdarî zêdetir, tirsa wan ji paradigmayê, ji hêşmendiya me, ji vê nêzîkatiyê. Gelê Kurd jî di roja me da
جبروی مناسبت راستی ارشاد اما ایدی حتی به راستی کیجی وقتی که وان ارشی خود کیجی نکارن هبونا تا انکار بکن تکی دیرو که ویا گل حرکت پگی که ریبر آپو و پگی که و او که بداوی کر و مرحله بداوی کر بیشیل قرکرنه گرد tabii ne mane ku peşiliyatı girtin ku van devleta ev ne xwazin careka nika ve qirkirne peş bixin bu xwazin hatta devletê netew li ser nigabin ew vê mijar da xwedî hewildan bin jî ji ber wî rewşa Kurdan warê qirkirina çandî da rêbertî bêje mînaka herî trajîk e jî tiştekî Kurda jiyan kirine mînaka herî trajîk e di milê dîrokî de bigirin dest çawa roja me îro da gelê Kurd xweştunebûnê anî asta hebûnê bû pêşengê û hêviyê mirovahiyê ama di dîrokê de jî trajiyekî bi vê rengî jî jiyan kiriye. Dewletên netew yên serdest li ser nirxên çanda manewî û madiyên civaka gelê Kurd yê got nava dîrokê de ew çanda me got nava dîrokê de hatû dane heva me dîrokê de hatibû çêkirin çavkanî me yên binert yên serert bi giştî hatine talan kirin têne wêran kirin bawek eşkere ji bûna berjewendiyên xwe bikartînin yê din jî îmha dikin tune dikin em roja dibînin mesela daristanên me xwezaya me çap qete me rûbirû dihêlin yani xweza jî bi qete me rûbirû dihêlin xwezaya Kurdistanê jî ji bûna erdîgeriya Kurdistanê ji vê xwezayê bêpar bimîne ew jî têne bombabar kirin têne şewitandin têne wêran kirin zengînî me binert ji bûna berjewendiyê xwe bikartînin yê ku nikarin bikar bînin jî dînin wê astê ku dirizînin bêkar dihêlin ku tu feyda wan ji te re çênebe ev qetliyameka ku li ser çanda te li ser dewlemendiya te li ser hêza te madî û manevî pêktîne em di paradigmaya me de nigekî wê jî em bêjin ekolojîk e nigê me ekoloji ama ev devletên metîger ji bûna ekolojiya Kurdistanê jî xera bikin her polîtika xwe her rêw rêbazê xwe didin meşandin dema di dîrokê de vê polîtikaya xwe da meşandin çi rê da pêşiya Kurdan rêya tenê rêyekê di pêşiya Kurda dîştin di nava dewleta netew da bihele derbayê wê tu rêyekî ji te re nedîştin bi tevahî ji nirxên xwe bingehîn dev jê berde jê qut bibe jê dûr bikeve ji bilî vî rêya jiyanê nedan gelê Kurd di dîrokê de ev ya hatiye jiyan kir qirkirina çandaya Kurdî hatta got milê çanda cana digîşt asta qirkirina fizîkî ji ber wî dibêjin mînaka herî trajîk e her de bikaranîn hema rêbertî em bêje parêzname xwe ya pêncemîn bi çi nav derxist parastina Kurdên di nava pencê qirkirina çandî da bi vî sernavî parastinekî derxist heman de ev paradigmaya got parastina hebûna gelê Kurd mîsogerkirinê paradigmaya hebûna gelê Kurd bixe bin mîsogerkirinê û îdî tu hêzekî gunîka becareka neka li ser gelê Kurd û li ser ciyanê gelê Kurd jî qetliyamekî qirkirinekî bi vê rengî bê derbas kir evana kîjan rêbazê da we pirs kiribû kîjan rêbazê bikartînin bêguman dewletên dagirker ji bûna civakekî tune bikin taybetên bêjin ser gelê Kurd em bêjin gelê Kurd tune bikin di serî de rêbazê wan esasî perwerde bû zarokên ji 6 salê digitin heta 20 salê li ser esasê Türkkirinê li ser esasê Erebkirinê li ser esasê Farskirinê tê perwerdekirin derbayê zimanê wî zikmakiyê dayîkê bi zimanê dewleta netew tê perwerdekirin bi çanda dewlet netew tê perwerdekirin bi vê şêwazî civak ji zimanê xwe ji çanda xwe daha da dûrxistin milek jî ev bû nava mekteba de jî gelek cû ew hebûn polîtika hebûn eger demata mektebê dixwên tu xwedî çand û nesame xwe derketane ti çi qas jî hatî bûne jî te nikaribû ciyekî tu dikaribî ew bikî derbas wê mektebê bibî
مكتبك قد كاربيج بنا تواخو تخي برجواندين خدمتنا تواخو تدور ده ذكري بخبتي مثلا ربنا بود بيا دما شو جون اجرانا مكتبه دسبيكي ناكوكي دسبيكي مجيان كر زمان من جدايا زمان من زمان وان بو لكن دسبيكي فرقه كرديتي خو ودا مباز هاتنا وكر كان فرقه تماهي زار كان قال كرد دبي قركرنا تين درباس كرن يبو هنا يا تريو خل مكتب قلتين رازايدين لو دري زاروك بإرادة تنشتن تنا تجاوز كرن تنا عسيملا كرن تنا تهديد كرن تنا ترساندن او وان بربازن جور بجور وان شاندا وان دور دخل يدجي بريا اول دينجي دخل بخدمتي دينجي دخل بخدمتي دولة النتو بريا دينجي وان جواكين جدا بالدولة بعدين قريدان وان چاندا وان دور دخن دنابا یک چاندا دخوازم وان بحلين وبدن بكارين يعني دملكي دا ام بجن بريا پروردي دملكي دا بريان اول دملكي دا جي بريا قرقولا ترسين آباكنا قرقولا هري بخطر جي او قرقولا قد ميجي انسان دا هاتي آباكرنه او قرقولا قد ميجي انسان دا هاتنا آباكرن ترسكي خوفكي وساد خد لي انسان دخل ميجي انسان كو نوره ونكره لهمبري في قرقرنه دنگي خودر او في شكا بازه طبقه دامو هاتا آبتنا بچت بيجن برا قرقوله قد ميجي مدا هاتبو آباكرن برا وي قرقوله دا جبر ويجي ترسا هري مزند سري مداد دلي مداد ميجي مدا ايقو دا آباكرن جي او قرقوله قد سري مدا دانا آباكرنه يعني مكتبن قرقولن جامينه اوانا همو جبونا قد قرقرنا چاند دا درباس بكن دا خزمتا نتو دولتا هاتنا بكارن ماشي هل نمانش خازم يعني قريدايفان مجارانا پرس بكم قرقرنا چانديا كورسر جواكا كورتي مشاندن سدم ریباز انجامی که چاوا بخوره درد خینه هولی ام وی چاوا دکارن شیرو بکن چاوا دکارن وی بگرندست زبیجم نکی هند وی مجاری دجوسا لارین بدن باش دبن يعني جبو ريبازا ما قلت وان ريبازا كارتينه وان ريبازا رد برچه انجام بدكه بكرتاسي واجي بيناسكه ما صدقانه كي لازم دفكه يعني وان ريبازا رد برچه انجام بدكه يعني اف ريباز بر هر تشتي جبوك تاج ايدي خود درخه تبخه نوا چينا سردست نوا نتوا سردستا بده حلاندن و ده تنبك چانداته نوا چاندا نتو دولتا بحرينه ريباز ارمان جوان في مناسبة دفتر پیش ev katliamı gülser çandın tane çekirin ev katliamı gülser fiziki tane çekirin به تمامی تونکرنه وقتی که حساس دیگره ده اساسی تونکرنه داشتی تنه فیزیکی نه مرداجی ذهنی میجی هبو ناسنمایی آرمانش دیگره وقتی که اگر انجام بگیره ev perverde وان ev camiye وان ev قرقل وان ده بگیجه انجامه و شاید تمامی تونed بی جسر دکات دیرو که جهالتی را کرن و جارك نكاجي قلت نكر بي سري خوراكي تيوي مرحله دولتا كومانا تركيا بيا چوا بينا سكربو لسر چه اگري مزلك دابو چكرين دغو حيالي كردستان burada مفتوندر يعني كردستان حيالي بدر رازايا وان گور خو چه حساب دكر ما كرداد قتلام را درباس كر هبونا كرداي دي متنكر كرد نمان ما واخس بن ارضي ما بتون ابتر ما بتون كر كتن مازال ما بتون كر هو الجور بوليتيكا خو الجور نزيكاتي خو وان دوغ ام گيشن في انجامي كردي گو هبجي تنه كاره كي وان هي اركه كوان هي بيغوره كوان هي او بيغوره وان جي جي تركلا خدمت كرنه افندي خورا خدمت كرنه دخواستن تيگينه كي بفي رنگي نزيكاتي كي بفي رنگي هشمنديا او گلن
cüda da gelê Kurd da bidin rûniştandin. Kurd tune. Di milê olî da hiç çi digotin li jor dewlet li jor Xwedê li jêr dewlet. Em ji bo Xwedê xizmet dikin, dibe de em ji bo dewletê xizmet dikin. Girêdana te bi dewletê xwestin. Wisa xurttir bikin. Li gor wî jî em bêjin dema guviya pêş dixist ji bo ew kesê ku di qirkirina fizîkî ra xelas biye ama bi qirkirina çandî ra rûbirû maye ew jî ji bûna ku di nava dewleta serdest a an jî civaka fermî da cî bigire baz da dewletê. Berbsaziyê dewletê ve baz dida. Ji bo bibe hemoyatî herî zîrek, ji bo bibe kesê herî baş ji kurdîtiya xwe fedî dikir, ji kurdîtiya xwe direviya de, ji kurdîtiya xwe berda. Heta salê 1907 derketina PKK ev pirsirêk hebû. Dema derketina PKK da êdî hatbû wê rewşekî êdî gelê Kurd tenê qetliyamê na pirsirêka esasî ya ontolojîk bû yanî hebûnê bû. Kurd hene an tune ne. Duwarê ontolojîk da me wê pirsirêkê jiyan dikir. Rêber apû û qedrê me yên pêşengê destpêkê tekoşîna hebûna Kurdan dameşand. Peyva wana yekemîn çi ye? Kurdistan metînger e. Vê tekoşî dalmeşandin ku ew ciwanên Kurdê wê demê ji bo dikaribin bîr û baweriya wan bi hebûna wan pêş bikeve, bi nasnama wan, bi kurdîtiya wan pêş bikeve, tekoşînekî vê rengî dalmeşand. Ji ber wî jî zehmetiyên rizgariya me netewiya wê demê jî ev bû. Kurd tune bûn, Kurdekî ku tune warê ontolojîk da hatiye tunekirin, lazim e hebûna wî dî îspat kirin dî derxist. İşte derketina PKK jî di warê ontolojîk da hebûna gelê Kurd derxist dike dîrokê. Heval numan li beramberî polîtîkayên qirkirinê hişyarî û tekoşîna civakê lazim et kîjan astê de be? Tevgera PKK rêbertî çi got bû ji bûna tekoşîna me? Em hatina asta xelasiyê dî. Hebûna me mîsoger bû, tamam bû, berxwedan gihîşte asta azadiyê tekoşînê. Ji bûna wê jî bêguman dijminê me jî ew jî nave hewldan de, ew jî nasekine. Ji bûna disa vî tekoşînê pêk bibe, tune bike, tasfiye bike, her cure polîtîkayê xwe komployê pêk dîne û birêva dibe. Îro em bêjin li Rojavayê Kurdistanê, li qadên medya, li Bakurê Rojhilatên Kurdistanê bi temamî dijmin di nava êrişekê de heye ji bûna tasfiyekirina vê hereketê vê partî. Ama li hemberî wî eger hêza te ya parastinê tune be, parastina te ya cewherî nîn be, tu nikarî dijî polîtîkayê qirkirinê hebûna xwe biparêsî. Ji ber wî jî civak pêwîstiya wî li her derê û li her deverê her demê bi parastina cewherî heye. Lazim e bi parastina bi rêxistkirina parastina cewherî ya xwe parastina cewherî were pêşxistin ku dikaribe li hemberî polîtîkayên asîmilasyon û qirkirinê hebûna xwe biparêze, civaka xwe biparêze. Ji ber wî jî gelê me li ku der bibirabe, li kîjan perçeyê Kurdistanê bibirabe, li dervayê welat dibe, li her derê pêwîstiya wî bi parastina wî ya cewherî heye. Eger em bê parastin werin hiştin, li her derê ew ê li dijî me êriş werin berdewam kir. Ew mînakê ku we jî anî ziman di vê çerçevede merez bigire dest. Ji bo ku em dikaribin li dijî polîtîkayên qirkirinê di vê çerçevede berxwe bidin, li hemberî wî bisekirin, pêwîstiya gelê me li her derê bi rêxistinkirinê heye, xwe bi rêxistinkirin heye, saziyê xwe abakirinê heye, neva van saziya da ya herî girîng jî parastina cewherî xwe parastine. Dewletên netew hemû civaka bê parastin dihêne. Ji wan re çi dibêje? Divê parastinek hebe ez ê biparêzim. Ama ji xwe xeteriya herî mezin, talûka herî mezin ew bixwine. Civak lazim e xwe li hemberî wî biparêze. Li hemberî dewletên netew xwe biparêze. Parastina dibêjin were avakirin jî li hemberî vê hêzê ye.
لهبري في جنواريه اف جنوار ايجو جواكا داد خورتينه اف جنوار ايجو جواكا قتامر درباستكه اف جنوار ايجو جواكا تونتكه جبوجي خبر خصن كرن رخصنه خود چکرن و در دور آور رخصنه چی هزا خواه پارستنه آوا کرن و داینا رونشتاندن و دمی مرد کاره بیجه که لهمبری پولیتیقای قرکرنه جواقت کاره هبون خواه بپارس هوانو من هون میوانی خلقا میوه جاره بون مگلک مجارین گرینگ به هفدورن ارخاندن امجگو بجدار بونا و سپاست کن امجی سپاست کن بری گودارین هجا ام وی جاریج گیشتن دویا خلقا برنامه خویار یا حقیقتی حتی جاره کیدن بمین خیر و خوشیه دم باش